Ebusuamamu okwaba Emra GH report so na ene Almighty Ebo Noah Ebo the Arkman ene okopie mu e court na emu sensem ene ne esiye ni nyina no yebekọ akwakoje enchiremu na emom hye ne so am se ene Ebo Noah ekopie mu e court no yasabo modern a remind abrante no se onsan kwatwiri mu for 2 weeks na before say 2 weeks no ebeso ama omaba be pie mu e court bie mu no her leadership a wote na dwamu no a kire se Ebo Noah no yemfa ne nwura mu PanTang yenko hwe Ebo Noah adwene mu esan se PanTang de yenim se de wokopɛ sebe na ye wadwene ho nsensem ene yekopɛ emu nkyiremu e de afri etimi no kasa de her leadership esi Ebo Noah no wonkotwere mu 2 weeks na emom 2 weeks no from court no yemfa Ebo Noah enko PanTang enko hwe na adwene mu na obi bebisa se yenyine nim se Ebo Noah ade enam so ema ye kire no on the 31st no eye aka oka se wo ye na 25th enso beto ekwo wiase na Ebo Noah kwakopie mu ewo sakode show rapaholic ase aho o confirm se wone nyame akasa ma se nyankopon ate ase se enya de se wode enso ne eba animanimu ya nemom no watwentwe so akra which means say Ebo Noah che se one nyankopon ewo apam eti wona ekoto omu fie wona na omu yem sisi omu ene ade ne nyina no Ebo Noah che se ne de woni nyame akasa ma bibibia etima yede ayedi eno nanam so ema posifo etimi echi Ebo Noah now ye bomodi area mu enye enra before say ene obekọ court na ye ne police pani pa edi nkomo edi afa Ebo Noah charges a ya level edi etia no na according to chief superintendent Mr. Seth Sewonu enye enchemu sei ena odema ye efa Ebo Noah ne nsensem ene ne court utimi kopie mu no. Wow, what are the charges like? False communication with intent to put the public into fear and panic. False. Wow. And the boat is not for him. He didn't build any boat. It's somebody's boat. Then he went and just stood by the side and took all those pictures and enhanced it to be some large boat. And he has never. He is a security man at Sicilian school, private school in Medina. He's not a man of God. He's not a man of God. He has no church, nothing. My God. It's a security man at Sicilian school, private school in Medina. Wow. And then, yes, he completed a poly. They said he did marketing and supply, purchasing and supply, HND. Interesting. So, is he normal? Wow. Is he okay? Does he look normal? He's normal. It's okay. He's just a fraudster. Interesting. Yes. And he didn't say why exactly he did that? He said he's just creating a content creator. What? So he has been locked up for the time being? Yeah, he's locked up. Tomorrow he will appear before the court. And what is his demeanor like in there? Oh, he's very calm and he said he regrets. I said, if you regret, you don't wait. If you are creating a content, you should tell the public that, it's just a joke. Wow. Somebody came from Liberia to come and join the boat. And he's somebody's boat. He just stand by the boat and do the video and float the boat as if it's a giant boat. It's a small boat. My God. And go and stand at company shop, use their tools as if he's the one constructing the boat. What? Yes. So he's in custody for deceiving the public and causing fear and panic. Abusia enti according to inspector Nensama Okanyina and say Ebo Almighty Ebo wa deceive public no and our cause fear and panic enti eno nanam so ama ene okopie mu ewo court
and makacho se okopie mu court ne every maba ene se yemfa ebo noa enko PanTang na yenko hwe na adwunim kakra e wo honom na yehu de the state of the mind no enema city e wo honom enti 2 weeks time ebo esabe return to court na proceedings no etimi atwa so na yemfri ebo no wakache na yenkodi nkomo e wo ofake ene nabusua ensensem esanse Obaa Julliet ene ye enipa na waya na adwene se ofake de obetimi aboa na kwan bia so na sebe areho entimi enkunisanse na yere ko ne bako eti kobasa de a wanhwe na ofake akodi areho de modern na ese ensem a efri abusiafo ho eba ene ade no ano ede papa mesese yebeko na yakotie se de ensem no enchemu esitie ma dade ma de tie na mpran no ansa me nua bewu me nua no to ofo bi oba beka che oba beka che mister ene mewu no ne abai bele ti na se ge bele ti o chira no ne mewu no mi fa o bi fi ge de en ko fie o bi mi sa de e fie wura no wa mam oba gel aso wo me kache ne da me ni pa na ma o dika na me ho chi ena o man oba ne nua no ye mfantini and you one no ho sesesi was me na was say me can yesterday 2 weeks time me no mo tell me me nua da hospital one night e be frame me dim ni kan me nya camp far from get one wo fie hospital ho se be mba ko mansina emu ye de no mbo chire ko ji oh me far from fie ko mansina me ko tena ambulance ye de ko ye me ko na sa ga ne ka ho bi a won ne da ma de chi yo sister Juliet say enyo ne everything ne dai o mo everything ponta ko abema on me nua ko SS na ni onim no obi o SS kra no onim me ma umom ni ma de munim ade papa na wo ma na ka so ni ma de oh obi onim ade me onim ade papa obetima ye ne ho tse de ma me o kra bada kata no kra onya kawi a on kata asere na bu asem nyina wo disi oh na me nua na antuni pun na wo na chana do me e de da ho na wo ko wura ko se kan wa yansa na ko who say how say and some of the balanda and some of the who ko di ka so ya le wa dan wo epunu no bu ani na wo ya no say ni pa ni oh on the get the dad and the guy who say I dey no be ka friend ana wo pie ja no twi so go mi nua so saa ti se satam ko pie no pontam a because e ko du ji ye ko du ana wo dey ka se do kuno na ayeba ti se ni ko ji a abi mi na ko nya bia ye hu ni nya adai ye go fa na ko that man down get no busan so we sa get no we na ko ma wo ti refie ko wo ya be si sa bre ya si ni ya wi ya obi ani wo hefa obi a mo so ni e hwe sa ye hwe de sa ya hwe de sa na me papa nua mo mo mpene ne da o de be hu de be se echi emna na bi mo frɛ me kazi na ma kwa de sika wo ba wo ko yi ni nyina ye kuni ye ni ti ye ni nyina na ayira o so ye ba ho ma wa ka so o kura woni ne code no be kan ma ya ye ni ba ya so sika ba kura na eso mo no so pe masa mo na no so pe o se e no pe ne niema e no wo ne social media wa phone ti social media for ma every wo yantua house
NDA sika om de maye this time maye NDA na every city what see as you say area no e be say kate na chi a bia ma e be no fa so ni o NDA na oh did it to my papa my de get a number to ho and no fa yes I didn't money Obaa unyansa na dia che wiase nyina. Edu e next mapunta o challenge. O challenge so challenge me for outside. O challenge mama of. Sa fe ya wo papa ni hu service ka na yira. Afa na dwenda o se na di sika. Pressure na ku no. Iti papa pressure na ku papa. O mu so ba no adi floor no na fe na no ho ya na be so ba. No so ntimi nante. E na sika so wo get. O de me nwan beba. O de o mato oba. Oba. Asa anya be ku eti ensem no na anya bia wutie ye no and ensem we die unhu ba bia wo ka e de akoze sei se okoye papa ene ye anase wanya papa ene eye and you see it should be as a circulate anase ekose ya and there is some sort of iota of truth e wo mu anase there is truth somewhere e wo mu ntino you can say near Julie eka e wo media no so ene ye right anase maybe we are saying say ebusuano na asori edetia Julie but all the same no you say emre and then krabia na betimi ache but to me ne now we all thought say adia na madam Julie ye no adia na bi ka betimi aboama ofake ya sustain no na to na reho nyina gu but you see sometimes yeah before no bibi nsi ya e how you react e na bibi nso esi wi a e how you react time na papa no ti ase a wo bre no so no say na obi an so be ka say ebusuafo yi omani no mo anye oba ne step in obedi de obenom se na obi ati ne baabi Julie na na ehwe enti se ne sika ne bia ya yi a well ye de si a obaso a na o che wadwene o comment section